Hai menaza klum yawang ramene namai hachit keu jiskui tingkum changna je engkai je mingeu dammai tingchua kiderinsa paulia gai radli North East State Nagaland gena students lesinam ramene Indiaram go president Draupadi Murmu je Rashtrapati Bhavan gena ngau hadau ga dele jaga chedele National Integration Tour that begina zai chige Indiaram go president pui Draupadi Murmu je ngau ka hadau me Nagaland gena student lesinam rame banai getheliame teachers memina hangna jane students lesina memina hang kai me le jaga chedele PM Sri Gov High School Young P Kifri Nagaland gena zaichige pnui hangge lesi nam ram hangge sampatau dibram ze Indiaram go president pui Draupadi Murmu ne rangai de le jaga chudle Zana Indiaram go vice president hangge kalang hachi dai rabe vice presidential elections na mai hachit kyo hazis kui damai ge bamdai gudele jaga chudle za Indiaram go vice president hangge kalang hachi dai be vice president election ge hele dra hangge NDA lamgena kalangai biza Maharashtra go governor CP Radha Krishnan je nominated gaile jaga chudle jana NDA meze halidra hangai po vice presidential election ge India block mlamgena kalangai biza former Supreme Court go judge B Sudarshan Reddy je kalangai dele jaga chudle Zane North East State Assam ge BJP mena government table je pnui lungwang changmak dige tingtege pungze bambe former AGP gu leader Satyabrata Khalita banai former BJP MLAs Binanda Saikya banai Mansing Rongpi I mebo mina hangchume Congress party gen znai hamamai ge harogai dele jaga chudle zane Congress ge harogai be hingi joining ceremony je Congress megu headquarters New Delhi gene bamdele jaga chudle zaichige Assam Pradesh Congress committee gu president pe Gaurav Gogoi pnui jangau hadaugai dele jasale jai Satyabrata Khalita je tingtege Assam Gana Parishad gu general secretary tabam pungje bambe pe jane ex MLA kaule Kamalpur constituency gene jai pane sajana ka samge BJP mena government te kan sabje tate pui magle je ka chudle anuigum ko klak siam rame business point te me mata te me jane halu ta te mera hange Zabinanda Saikya du lochum MLA tabam tingtege pungje bambe pe former MLA le je ka chudle jai Mansing Rangpi jidu tingtege baitalang sugu MLA pungje bambe pe former baitalang su MLA le je chujene parliamentary gu former secretary le je ka chudle jai state ge panai ne do BJP mgu ta te banai policies panai lungwang changmak le je ka chudle je sale jana Assam Pradesh Congress committee gu president Gaurav Gogoi ne saja aija pe pibang re le je ka chule mina ge ke me BJP ge kango me suite me leaders me jana workers me za wangrabe Assam ge tingkom changna je ngkai je srokom election ba mag soge Congress ge rogai ni je la le je ka chule Zan Assam gu Chief Minister Hemanta Biswa Sarma ne anjnai mamai ge saja Bangladesh kede gene Bangladesh kaurme mina hankreuze de set bisi hindi makbegene India manai Bangladesh kede mugu ramrai border kaze gudme mina hankreuze de set meze pnuiram pnui de me langto da indi de le je ka chudle Assam gene Zan Assam Dima Haso district Tungji Kuloge under 7 Laisong constituency gu interpolling football tournament je znai mamai ge bamchu dele jaga chudele opening ceremony letpet kai be hengi ge je 7 Laisong constituency gu em saibasri podaming ndrame jane Sri Zona rame BJP worker jane Sri Haichi Lungben rame former president BJP Laisong Mandal jane Sri Nambirai rame President BJP Laisong Mandal jane Sri Deralung rame Secretary BJP Laisong Mandal jane BLC President me jane Secretary me klo ka cham gene chiga wangai dele je ka chudele aipo tournament ge je polling station skui gene team skui me wangja participate to gule je sale jane 7 Laisong constituency go interpolling football tournament bambe ge hatu hiralang be ge ka charangkang laket banai trophy pakna be second prize ge ka charangkang changrex na banai trophy jane best player du lali je ka chudele
chudli zachi opening ceremony ge chief guest changje Srimati Probita Zahuri EMNCHAC in charge sport and youth affairs handloom and textiles Sri culture ne changali ja chui pakna be guest of honor ge Sri Podaming India me EMNCHAC Dimahaso in charge PWD Mahor division ne changali ja kachuli Zane North State Mizoram ge tingkum kchum ze pikeu snalung ge Mizoram ko mangme non tribal me Mizoram ge tebete wang rahang ge inner line permit ILPS ze changhim rose de sedra apply to changle ze Mizoram gu state home department ne sali Zane Mizoram ge non tribal ko Mizoram ge tebete wang rahang ge apply plan ILPS changhim rose de sedra to changbege ze changhim rose myu ze high school jang kai je kanarun ne permit pegale ze kachudli zahanai kum tatiba kre ge ne chuzen di kyulungge du changmyo za squeeze rex na za cat apply to changle za kachudle za porogya changmyo za hamdai za rex squeeze kanaru na permit pegale za sali Zane North State Nagaland ge Naga People's Front NPF me bone Nagaland ge ruling teme NDPP ge roga rahang nebe blam ge NDPP me bone wangra be chitkyo hizi kreuzik namai Central Executive Board meeting bambamai designer NDPP me bo NPF me ze rorami romagrami blam ge ze chigule ze kachudle ze sali The India manai Myanmar kadem gu haram rai border fencing kai rablam gene zane free movement regime FMR luton di blam gene penilungai lakze Manipur Apex Naga Organization United Naga Council UNC mena Manipur ge anui naga me bambe longre leina gari impui ki gari tenrui rahanga peta dize namje kamtun drabe janai mamai chitkeu ji disa tingmui muidingge chugudle jaga chudle order notification pedai makta ne ai programming pu kitu namje te nam dota jabam gule jaga chudle India ge bam suite me jane state go government me daga United Naga Council UNC mena India manai Myanmar kadem gu border ramrai ge fencing kai rablam ge ngokam pawdle kai mar hangya jane free movement regime FMR luton di beze pedai rahangya kanate puigai makbe bizigene Manipur Anunaga me bambe eras le nigeza UNC mena garim puiki gidi brama gari remeta nrui tara hangya namje kamtugule je ka chudile je aize notification order pegai beze pewang makta na garim puiki je tunam dota je bamgule je sali Zane Nepal kadege corruption cho doi tebe ki bazigene zane Nepal kadege na katinge social media platform kadibe kachamcham Instagram Facebook zane YouTube namje kamton di bzigine lugai lakje hanare me minage ki changme wongje protestive le izaka chudle inznai hamamaiga protestive ze Nepal kadego samka hakibiki kadibe parliament gedu wangchangje parliament gedu tension di dele izaka chudle protestive bigene kaklebe kadibe peze minahang kai peri chaidele zatsu haina ze hangringe peri me hazam changdele izaka chudle chirun magje Nepal kadego bsuite bite home minister Ramesh Lekhak gedu tabam gene resign teun dele jaga chudule Zane Jammu and Kashmir Kulgam gen zanai hamamai ge Indian Army spy me banai hanam kya spy me kage gimi ka haka begine hanam kya spy me ne Indian Army spy me mina hang na je kap hazam gai beje panai ka hazam begine ipelakje Indian Army spy me mina hang na chai dile je achu za Indian Army spy me hanam kya spy me suite me mina hang na je du kapchen dile je sali The Ukrainian kadego President Volodymyr Zelensky ne saza Russian kadego President Vladimir Putin ne Ukraine kadai lui lu nei le zaga chudle kagana aize wang changma ge Ukraine me hreiza ngamdui le ze sali the Ukraine me ring petra hangya hreiza ngamra hangya nangule zaga chudle the Russia me tingkum changna jang kai je kana kum Ukraine kadege hrei churangin tingya Ukraine kadai lui lu hangya ningba pnui daga intention ga kole zaga chudle I gena na mai hachit kyo hzi squeating kum changna ja ngkai je mingyu dam mai ting chwa ke dere insa polia bezal loi gai radlei pi gai za inking gai nim le ne je todlei hai mena ja klum